icyayi ni icya kabiri mu bihugu bikunze cyane ku isi kurusha ibindi bikunze. Abantu bakinywa nijoro. Bimwe mu bwoko bw'icyayi bukunzwe cyane kurusha ubundi ku isi harimo icyitwa black tea kiba gisa umukara, green tea kiba gisa icyatsi, ndetse n'icyo bita oolong tea. Iki kikaba gikorwa mu biti byitwa Camellia sinensis plant. Iki kimera Camellia sinensis plant, ibibabi byacyo bikorwa n'amoko menshi y'amajyane harimo ay'umukara ndetse n'icyatsi. Iki kimera kandi kigira n'icyitwa cafeine. Icyayi cya oolong cyakundaga kunyobwa n'abashinwa ba kera. Cafeine yo muri oolong iri hagati y'icyayi cy'icyatsi n'icyayi cy'umukara, amagaramu 37 kugeza kuri 55. Icyayi kiryohera abakinywa ndetse kigira n'akamaro ku mubiri wacu, ariko ntabwo akamaro kacyo karangirira ku bibi byacyo. Abantu benshi ku isi bafite ubuzima buzima baremerewe kunywa byibuze ibikombe kugeza kuri 4. Ubu ni mililitiro 110 kugeza kuri 150 ku munsi. Kurenza ibipimo nibyo bigira ingaruka zitari nziza ku mubiri w'abantu. Ubu kwizera ubuzima ikiganiro n'umunsi w'icyo. Ntutse gukora ku ijambo subscribe ukanda ukazogera kugira ngo ujye umenya ibyabereye ibibera ushobora kuzabera mu isi dutuye wicaye iwawe. Mu gutegura kino kiganiro twifashishije imbuga nka eatthis.com, screendirect.com, cafeteawarehouse.com, calorybindhq.com, telegramclinic.com na mayoclinic.com. Nanasomye inyandiko ivuga ku cyayi yiswe The Birthplace of Tea na raporo ya FAO yo mu 1986. Ndahari bazi. Reka tujye ku cyayi. Amateka y'icyayi ari mu myaka 50 ishize mu Bushinwa bw'icyo gihe. Inyandiko zivuga ko umwami w'abami Shen Nang mu mwaka wa 1832 yari guteka amazi, noneho iyo giti ikava mu giti ikaganya hano yari gutekeramo. Bikimara kugwamo ngo yahise yumva agize amatsiko yo kumva ukuntu amazi ayisaba. Yahise atangira kunywa. Abanyamateka bavuga ko yameraga amazi yagiyemo ibibabi, yumvaga uburyo butandukanye n'ubwo yari yarigeze kumva. Yahise yumva umuyobozi ukozweho. Guhera uwo munsi kugeza uyu munsi icyayi kiranyobwa ku isi ndetse cyane. Umwami w'abami Shen Nang niwe wavumbuye icyayi, agira iby'indahemaka. Icyayi n'ibindi bintu byose ku isi kigira ibyiza n'ibibi. Urubuga eatthis.com ruvuga ko icyayi cyiza ku mubiri w'umuntu. Rwongera rukavuga ko icyayi cyagufasha mu kugabanya ibiro. Plain tea without sugar, honey and cypress is good for weight loss. Icyayi cyo cyose kitarimo isukari, ubuki na syrup ni cyiza mu kugabanya ibiro. Ibi byavuzwe na Amanda Preston-Miller, ukora nk'umujyanama w'ubuzima muri Future Living. Kunywa icyayi mu buryo bidatumye bigabanya igipimo cy'ikinyabutabire cyitwa irone mu mubiri. Bigabanuka ko ikinyabutabire bitera indwara yo mu bwoko bwa anemia. Anemia ni indwara irangwa n'umunaniro ukabije no kugira ubunebwe bukabije. Ibimenyetso by'uko ufite irone nkeya mu mubiri nayo clinic practical bitanga harimo kugira umunaniro ukabije, kugira ubunebwe, gutera k'umutima wihuta, kuribwa n'umutwe, gukonja kw'ibirenge n'ibiganza ndetse n'ibindi. Kuba waba ufite irone nkeya mu mubiri warangizwa mu cyayi cyinshi birakomeza kongera ibibazo by'ubuzima. Hari ibyo bita tea tannisis, ibinyabutabire biba cyane cyane mu biti biribwa ndetse n'ibinyobwa. Mu rwego rwo kugabanya igabanuka ry'ikinyabutabire mu mubiri, abashakashatsi bavuga ko ari byiza kunywa icyayi uri kurya kurusha uko wakinywa urangije kurya. Igikombe cy'icyayi gishobora kukurinda kwivuza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kunywa icyayi ukarya indyo yuzuye ndetse ukanagira gukora siporo bishobora kugufasha mu kugabanya ibiro. Ubushakashatsi bwiswe The Journal of Nutrition bwavuze ko ibinyabutabire byitwa catechins biba mu cyayi cy'icyatsi. Iyo cyifatanyije n'imyitozo ngororamubiri kigabanya ibiro ndetse kikanagabanya ibinure byo mu nda. Gusa ku rubuga eatthis.com ruvuga ko bitewe n'icyo wongeye mu cyayi ushobora no kongera ibiro. Guhindura icyayi SSB, sugar sweetened beverage, ikinyobwa gifite uburyo kivana ku isukari binyuze mu gushyiramo isukari isanzwe, gushyiramo ubuki cyangwa se gukora icyayi cy'amata ngo nacyo kinini gihagije cyakongera ibiro. Hari ubwoko bw'icyayi bukundwa cyane muri Aziya no mu Burayi. Boba milk tea. Iki cyayi gikungahaye cyane kuri karori. Ibyavuzwe muri Food Science and Nutrition byagaragaje ko ibinyobwa biryoheye cyane biba bifite hagati ya karori 100 kugeza kuri 150. Izi zikaba ziruta izanyuzwa mu rya soda. Bivuze ko bitera imbaraga ku bwa soda. Avuga icyayi. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubuhinzi USDA, US Department of Agriculture, buri myaka 5 gisura ibyakuweho amabwiriza afasha abanyamerika kumenya ibikwiye kuribwa n'ibidakwiye kuribwa. Aho giherutse gusohora mu 2020-2025. Bari amabwiriza cyavuze ko abagore bakeneye 600 kugeza kuri 440 bya karori, naho abagabo bagakenera 2,000 kugeza kuri 300 bya karori ku munsi. Urubuga calorybindhq.com ruvuga ko iyo umaze isaha ugenda
umaze gukoresha kalori 110 kugeza kuri 160. Mu buryo busanzwe umuntu agenda amayero 3 mu isaha. Iyo ukoze urugendo rw'isaha buri munsi ukabikora iminsi 5, ukoresha kalori 150 kugeza kuri 180. Ibi bibaye warangiza ukagerukaho kurya ibiryo wari usanzwe urya. Buri cyumweru wajya ubura 1/3 kugeza kuri 1/2 cy'ipandi y'ibinure by'icyumweru. Hagendewe kuri Health Eating Guide, umuntu akoresha kalori 25 mu isaha iyo yicaye. Bivuze ko ndugize kongera kino kiganiro maze gutakaza itari munsi ya 30. Urubuga Eatist.com ruvuga ko icyayi gishobora kongera ikigero cya kafeine mu mubiri. Kafeine ni ikinyabutabire kigera mu mubiri bigakora nk'ibiyobyabwenge. Kafeine igeze mu mubiri yongera akazi ubwonko ndetse kongera n'ikigero amatura igenda kuba mu mubiri. Gusa nubwo ikiyobyabwenge iyo gikoreshejwe ari gikeya gishobora gutuma umuntu yumva muri atuje, ameze neza ndetse kikanamufasha mu kwita ku bintu ari gukora. Gusa naho kafeine ni nziza ku bana. Urubuga Clevelandclinic.com ruvuga ko abantu bakuru baba bakeneye byibuze miligarama 100 ku munsi za kafeine, bingana no mu bikombe 10 bya coca. Gusa ruvuga ko urubyiruko rwo ruba rukwiye gufata byibuze ibikombe 2 bya coca, ukuvuga miligarama 100 za kafeine. Igikombe kimwe cy'icyayi kibamo miligarama 40 za kafeine. Niba uri mu kigero cy'abakuru cyangwa se urubyiruko, birumvikana n'ibikombe by'ibyayi bikwiye kujyamo. Kafeine yo mu cyayi igira ingaruka zirimo nko kurwara umutwe, kongera umuvuduko w'amaraso, indwara y'umumaro bita irritable bowel syndrome (IBS) ndetse n'izindi. Ibi ni ibyashyizwe hanze na Mayo Clinic. Ibi ni bimwe mu mavuriro akomeye muri Amerika. Hari indwara y'ugutwi iterwa no kurenga kw'imisatsi yo mu gutwi yitwa tinnitus. Iyi ndwara umuntu uyirwaye aba yumva mu gutwi hari ibintu biri kuvugiramo. Mu myaka ishize abantu bayirwaye bakunze kuvuga kuva ku cyayi ndetse n'itabi. Kuba kafeine yongera umuvuduko w'amaraso, tension, bumva ko bihagije ko bishobora no gutuma umuntu yumva n'amajwi mu gutwi. Gusa inyito zakozwe zasinze akabije. Ubushakashatsi bwakozwe n'abaganga bo muri Amerika bwakorewe ku bantu bose, gusa muri banki n'abagore bari mu 3,500 bwagaragaje ko abagore bamwe kafeine ingana n'ibikombe 3 ku munsi baba bafite amahirwe make yo kurwara tinnitus kurusha abakene. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kunywa icyayi cy'umukara cyangwa icyatsi bishobora kurinda kanseri y'uruhu. Icyayi iyo umuntu akinyweye hari utunyangingo twinjira mu mubiri bishobora kurwanya ubwoko bwa kanseri, harimo n'iyo bita manicurone skin cancer. Ubushakashatsi bumwe bwakozwe n'ishyirahamwe ry'Abanyamerika rishinzwe gukora ubushakashatsi kuri kanseri bwavuze ko kunywa icyayi gishyushye bishobora kugabanya kanseri, ariko bikaba akarusho bongeyemo ibishishwa bya citron. Abashakashatsi bavuga ko ibishishwa bya citron bikungahaye cyane kuri vitamine C kurusha ji isanzwe. Ndibutse bavuze ko mu cyayi harimo acide yitwa tannins. Brigler y'igikoni cyitwa Vulgar Minimalistic Kitchen yavuze ko kuba iyi acide mu cyayi igira ubushobozi bwo guhindura amenyo umuhondo iyo kinyweye buri munsi. Kunywa icyayi bishobora gukomeza amagufa y'icyayi. Mu cyayi harimo intungamubiri zishobora kwifashishwa gukomeza amagufa n'umubiri. Icyayi cy'umukara n'icyatsi ibyo bifasha cyane kuri ino ngingo. Ibi byumwe yanditswe muri The Journal of Agriculture and Food Chemistry bivuga ko utunyangingo dukora amagufa twitwa osteoclast twasanzwe mu cyayi cy'umukara ndetse n'icyatsi. Banasangamo catechins AGC, epigal catechin. Iyi ikaba ifasha mu gukora kw'amagufa ku kigero cya 99%. Muri Mediterranean Osteoporosis Study bavuze ko icyayi cy'umukara gifasha cyane abagabo mu mbone zo mu matako. Nari kwizeza ikiganiro cya munsi y'ibicu ndetse ko subscribe n'utanga comments n'utaha kandi musaba ko subscribe kuri no channel bigufasha kumenya ibyabaye ibyo abanyeshuri bakorera muri iki dutuye bicaye iwawe. BYT.